Malo le ngā rurua Tala Fou o tala mai Ausetalia. Mo whaasara le company le Optus e tutongi le tasi te 5 miliona o na olona solia o ainga o tūlanga tau le puipuinga lau tele. O le Australian Communications and Media Authority, le ACMA, o lato maua o le Optus na o lato tuuina i se tūlanga la matia, le late le lua se lau wafu o customers i le Coles Mobile, ma le Catch Connect, ina wale whaelo ina iei wha maumaunga i whaatitau i customers, po o tangata whaatau i le Integrated Public Number Database, mai le vāo Januari lua whelua tasi, i a September lua whelua tolu. O le database lea wha o ngai teimi o tūlanga tau malawhala nā tura pe o longa maafi, whai mai le ACMA e ui lātou te le o iloa se tasi na apia le whale tonu, a e whapapole ina le tūlanga lea o le tuuina o tangata i se tūlanga la matia mō se teimi umi foi. E whasapuru lima tau sanga o se ri mai broom wa mōria le wha o lima, i le mai o le whita ua ina mai o se tala sa ia wha o lima i ni tamai te to o tolu, i la loi folta i se furu tau sanga i se driveway i broom lava. Wala wane leo i lea no whanga lea sona nafi pol te o le lua i lea wauli, e su e le mata upu na riputi atu, wha pe o nisi, o sori vale le whanua o se ainga e o noa ma se whatangana, trespass. Pei tai tau nu watu leo, ma wale teni titi onu tau sanga, ma se tamai titi fitu tau sanga, o sai se tulou. Ripote le 9 News, wo whamatala ina ma watu, ma se isi tamai titi e walu tau sanga, na tau fiofi le no whanga lea e lea li, a na sola ese le i tau nu watu leo. Pai mai na wala awane paramedics ina ia whaia sia ki tamai te tōlua, a wata ua le ripoti se vaenga o mea na tupu na whaasara rau sa o le Facebook e se tasi, a o tau wala awa tu nisi tangata na iai le fast food lima tau sanga lea, ia whaamatu tamai te o, e mai se tamai te sasai sai lima. O se tasi ripoti wata wai ai le o whaamaonia, whaapea taunu watu le tradesman lea i le fale, e whaia isa na ngā luenga, a o lo ta e le mai eita mai ti le pula le ainga lea. O le whaamtalanga leo o whautua ina ainga o lo o awhia le mata upu, ia tuu le avanoe le whaamsinonga, mo se unga o le mata upu, ia ma wato te tala i tua le wamoria, tali ai se aso le whaamsinonga. O li patele so le pilionea Ausetalia o Gina Reinhardt, o ia whaamatu le tusa marifitu miliona o whailonga tupe, mo lana au whainga luenga. O ia whailonga tupe na tuwina o se vaenga o le whamana tuwina o lona fitu se furu tu sanga, pe o na whaamaunia se so upo le 7 News. Pa mea to o fitu se furu tangata whainga ruenga mai le sidia mare wha afe o lana au whainga ruenga Samoa ina ia whailonga e ta i se lau afe le tangata. E leo le taimi mo le ua whaia i e lea tama i ta e pilionea ni fua i mo lana au whainga ruenga sa whaatino fo i le kiwisi masita ruai. O Reinhardt na soifuane i Perth, o ia o le tangata au pito mau o loa o iei nei Ausetalia e o atula na oa i le tolus fulu tesima le lua biliona. E talitonu leo o se ri lea na mawatu i lea la tele wa maliu e fōringa na la vea se taavale ai le i tuwana le taavale lea i le taimi le whaaremlawe, hit and run. Wala wane leo i le whetaula i ngā ala i Pritchard Street, ma Hemphill Avenue Pritchard, i Mount Pritchard, po le tā leo le tolu i le waweao. Pe mai e ui ngā ruenga la vea ina whaia le au whainga ruenga le taavale le wharamai, pe i ta ina maliu i lava le tangata lea i lea no whanga. O le tala leo e talitonu na la vea i se taavale ai le i tuwane le taavale lea, ia o le isi abe taavale na pasi atu i lea no fuanga, sa ia i loa atua i lea tangata ma wala awa i loa le fesoasoani whaavave. O le taimine o whanga soro so suenga leo, e le o i loa po ai le uamaliu, ai whai mai isi li pote e fōringa e lua se fulu i le tolu se fulu tausanga le matua. Ma le tala muli, ua whaasala fo le Qantas e totongi le lua se lau lima sepulu wafe, o le whaasalanga o le whaase e ese le tu mau o se tasi o ana tangata whainga ruenga, i le teimo le pandemic, ina ua ia whaaleo na popolenga i winga i lama tianga o le COVID-19, i le au whainga ruenga o lo wha maina whaalele mai saina. O le aveloli o Theo Seremtides, o ia fo i o le sui o le health and safety, sa whainga ruenga le Qantas Ground Services, i le malai waalele i sini le amatanga o le lua afe lua sepulu. Ta ua le APC o le vaiasta luai, na maariri e le Qantas e te tongi le lua seputa siafe i lea tangata whainga ruenga, a o le so ua whaia i lo le whai unga le whaamsino e te tongi e le Qantas Ground Services le whaasalanga le lua sepulu lima afe ina ua whaamaonia le soli tū la whono. Wai mai li poti whaaftai e le to tele o i lātou e whainga ruenga whaatasi ma lea alii lona fo i lo to tele le aveino le mata upu i le tū la whono lea ua maua mai ei le tali fia ia ma
whamria nai fo i se vai ngā tupe luas fulta si afe. Tala nara video Samoa, soifua.